जोजोलपा अभिवादन अले अभिनन्दन यानाचना नेपालमण्डल टेलिभिजन या जाजो म्युजिक लॉन्च पैड संबस कुसेनाचना जी अनुप चाटे पाखे जाजो म्युजिक लॉन्च पैड रेगुलर वेन्यू पार्टनर जापु समाज अले थौया नीति रासा छबु स्पेशल एपिसोड छिस कया छना कुजल थौया नीति रासा जिगु वेन्यू पार्टनर ख सांग्रिला ब्लू रे होटल Ate he wardrobe partner Jujuwears, sound partner National Sound and Light Service. Thau Nepalmandal television ya jazo music launch pad sa chagu band message sa khalabala ya kuji. A napayo chagu zamana asmul bhasa gu Nepal bhasa ya gu me ya development gu patha joya gona napa chagu chisa music video ta deki ale CD player pakhe chisa VCD pakhe उगु मेता चिसा सोई टेक्नोलॉजी फरक जुजो वना थोंकने सकु जमाना YouTube या जुयावला अथे हे टेलीविजन या जुयावला फेसबुक लिसे टिकटॉक या जमाना तक थोंकने केने थोंको कुजला एनीवे टेक्नोलॉजी फरक जुयावना छनी अले वे टेक्नोलॉजी कथ हे जि न्यानो बन हे माकुला थ अवस्था को खता फेर चले छौ थोंकने या टेक्नोलॉजी कथ सोय खसा गु टिकटॉक ख गु YouTube ख छौ तस्को हे छौ ट्रेंड जुया छौ तस्को हे वायरल जुया छौ गु यकोशा एका छौ छगु मेदु छगु बैंडु उगु बैंड एटा चिसाथौ सतातै कुजला हजुर करीब 40,000 फलोअर्स टु वे कपिनीको 4 मिलियन भ्यूज थिने तो कुजला फुली कम इलेना अले छगु नेपाल भाषा या म्युजिक भित्र सम्भवतः ठोकले टेक्नोलॉजी डेभलपमेन्ट जितु ठुली मसी भ्यूज टु डुटी नेपाल भाषा मे सम्भवतः थे जिखे छ हजुर वेक अप इन इंट्रोडक्शन 20 या यहाँ दक्ले हापा वेक अप इन सा हाला दिगु ठुगु मेस गर्ने चिसा छ Tahiluna wala Monjigu Situna wala Uki Tawani mate Ota Zitatan Fei wasa Awa wasa Tai Tako Zigu Nuga Dune Gonna win it tonight. Maicha, wani mati ala, that's I mala. Gonna win it tonight. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Maicha, super, the tree, tong mala tuna, kana ilati, jagu tangu mono, uki. Jibrikatsu Jikatsu Dayatsu Fei wasa awa wasa Taizaka Zigu Nuga Dinde Ganu Nikenari Maita Wani Mati Ala Tachamala Ganu Nikenari Oh 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 Asi pola kola likotu Ati tinglang na palatitu Guli-guli ko tanta demani Liko-liko baca waya beautiful Matingay ko baca laya beautiful Kung umuli at tapong gajay kumani Uki Tawani mati Kota Zitatang Awa wasa taizako Zigu Nuga Dune Gonna win it tonight, gonna win it tonight, gonna win it tonight. Maita wani mati ala, that's I mala. Gonna win it tonight. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh, Maita.
अन्यना आइदिला ठुकुमे मैचा अवश्य ना छिस पक्का न गेसेना दिए तुमको जी थौ एज अ गेस्ट सांग्रला ब्लू रे होटल छ नेपालमण्डल टेलिभिजन या म्युजिक लन्च प्याड छ छिस पाक धासा रतै गुजला द इमर्ज ब्यान्ड हजुर बेका पिनेको जी इन्ट्रोडक्सन भएको छ न बिहेदला 3-4 million चाहिँ भ्यूज टुगु लिरिकल भिडियोज लिरिकल देखाथेले गु शब्द खगु खंगो ज मजको दैपटी भिडियो या भ्युअर्स उन्मुसित हुन टोकला के म्युजिक भिडियोला अझन प्रोसेस गर्न चाहन्छु कि के विषयले नभएको पिछे तलबले याद जे जी लिसे सब्स्क्राइब या बिजके 40000 वेक अप इन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब केना दिगुला छि सकेसु माया वेक अप दु यङ टेसन छ कथा आइकन कथा वेक अप तस्बिर या चमुदु वेक अप क इमर्स ब्यान्ड ले इमर्स ब्यान्ड या मेम्बर पिनिको नाच क जिथन दा तुकिया भोकल गोलिसे गु लिरिसिस्ट का शब्द च्या दिमख उजो शाक्य अले वेकल लिस्न थलामले यागु जेजी वेक नाना त कहे युनिक इमर्ज न गुली युनिक छ सबु अर्थ दु इमर्ज या अर्थ सबु लियागु गु सबु कथया चिनावो गु जिसबु कथा सूर्य चिनावि सूर्य या गु रेज त खबु प्यावु गु ख वो कथा है सबु प्रकट ज्यावो गु सबु चिनावो कथा तुगु अर्थ ला दुबेज के बिसले न थलामले यागु जी उजो शाक्य तुके भोकलिस्ट खसा लिसे गिटारिस्ट दु रोहन शाक्य अले ड्रमर सबीर मुनित लादर खसा तुकी फ्लूट व जाइलोफोन अमर वज्राचार्य थाना दिसा अले तुगु ब्यान्डे मेम्बर दु वेकस म लेडीज ख स्वीकृति सिंह वेकन चाहिँ किबोर्ड थाना दि वेलकम इमर्स ब्यान्ड दक्ले नापा नेपालमण्डल टेलिभिजन या ज्याजो म्युजिक लन्च प्याड सबै सना नसे सेना थाना दक्ले नापा ओके दक्ले नापा छु ब्यान्ड इन्ट्रोडक्सन कथा स्टार्ट या वनजि नापा यसका स्टार्ट या थौकने छिना छना दि अवश्य न त ब्यान्ड नापा आबद्दल ज्या छ दि को परफॉर्मेन्स ल ज्या छ जुलगु बाहेक न थकु पेशा वा थौकने छिना छ दि ब्यान्ड बाइक चाहिँ जी चाहिँ म्युजिक टिचर खसम ओके स्कुलले नै छैन पहिला पहिला आज तो रिसेन्टली चाहिँ जी म्युजिक शप खुलाउँदै हो वो म्युजिक शप मस्तेर छेचुना गिटार छिन्यो अलि ब्यान्ड नै फुले का अहिले प्रोफेसनल म्युजिक चाहिँ जुल टोटली चाहिँ म्युजिकै जुल ओके अमनजी छिना छ के थौकने जी स्टुडेन्ट ख खासै ब्याचलर स्टुडेन्ट थर्ड इयर छैन बीबीएस पुन्छु म ख म्युजिक लाइन नै हुन्छ म ओके सबीजी जिन स्टुडेन्ट ख जो चाहिँ ट्राभल एन्ड टुरिज्म हुन्छ न सिरेन 2% सिरे ओके वेकै नाटक का युनिक उजं दैले आज कथा या परमिशन दैथे बोला अले जीव ब्यान्ड न स्वीकृति छमदु लेडीज तर वेका चाहिँ थौथन मरि बुझला स्वीकृति फना शब्द का उजं या त यदि नेपालीकरण या तासा नेपाली अर्थकरण दासा स्वीकृति न जो बोला परमिशन बि दैथे जो बोला अले ना चाहिँ कन्फ्युजन मजो मतलब दुनी ना सिंगा आइ नि जस्तै उजं या त आ चाहिँ ले युजे एन ढका चाहिँ मिसा उजिन वा उजन वा उजेन मतलब गई कथा ना सिंगा हो अवे अवेरनेस चाहिँ लाइक फर्स्ट टाइम चाहिँ सुना चाहिँ जुना यदि क्यामल दास चाहिँ अपोएना चाहिँ उजेन अथे ता अपोएना चाहिँ उजेन दगा सोतिसु साकी इंग्लिश से युजेन सो युज ल लिपा वज उके त चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन याले चाहिँ उजेन दगा सो अप ता अपोसिया चाहिँ मलाई अहिले मेबी यहाँ पास पिसा चाहिँ अपोएना उजन दगा है सतु अहिले खास चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ उजन ख थुनेवा ना जुलम होला हजुर छे चाहिँ अहिले त्यहाँले अलिक क्लोज फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्स पिनसँग चाहिँ उजन दगा सटु अहिले फ्रेन्ड सर्कलले चाहिँ उजने दगा दु ओके तो उजन ठसको नेवा खगो जला अले ठुगु गु ब्यान्ड ख टुकिया वेक भोकलिस्ट या ना गु खगो नेवा खगो दुगु तसको हेल लसताइ खजला ठंकने योंके ना ठौ विदेशी ना वेस्टर्न ना जइको टाइम न सब नेवा कठै ना वेक अब त डेभिड मतलब क्रिस्टियानो ठंकने जाग जाग नानो वेट होला तर गु नेवा टिपिकल खगो वेक त त्या दिला उजन या त्या दिला तसको हे सब सरानी खख सब योंके स आइकन कठै वेक कया छु वेजला आ ठुगु ब्यान्ड बच्चा इन्ट्रोडक्सन कठै ने जी ब्यान्ड मेम्बर इन्ट्रोडक्सन वेजला इमर्स ब्यान्ड जी नाचा ठुके अर्थ न जी कने कने गुगु ठ फर्म जला एस्टाब्लिश गुले जुगु ख उजन गु इमर्स ख ना गु कठ छु गला बच्चा कता खास गरी इमर्स दगा चाहिँ जी स्कुल फ्रेन्ड्स नापे पहिला खोले न ख पहिला मलाई त्यो ब्यान्ड चाहिँ एस्टाब्लिश न ख उले चाहिँ चिज एकदम सिरियसली चाहिँ मको स्कुलले एसएलसी सिधे ढुङ्गा चाहिँ छेउ दगा दाइले चाहिँ इमर्स दगा चाहिँ छौ ब्यान्ड चाहिँ खोले न ख मलाई लिपाव चाहिँ अहिले बन्द जुला मतलब सिरियसली म हुन अहिले लिपा चाहिँ जी सबीर हो रोन्दै नाप चाहिँ नाप ब्यान्ड खोलेन ख पहिला चाहिँ सोमम मेम्बर्स दुख इनिशियली जब इमर्ज चाहिँ छुकठ चाहिँ प्रोफेसनली धामा ल इस्टाब्लिस चाहिँ लाइक चिस गिग्स त हैन अहिले ओरिजिनल्स न छपु चाहिँ अपोगली 4 इयर्स दतजी
पिकानो अलि उब्लेन चाहिँ रोन्डाई जियो सबीर जगह ख ब्यान लिपा चाहिँ अमन जोइनेट अलि रिसेन्ट मेम्बर चाहिँ जियो स्वीकृति अथेना चाहिँ ब्यान्ड फर्म जु ख ओके वेक अप इच्छा चाहिँ आज हजुर आफकै एस्टाब्लिश डेट टाइममा लाग्छ इस्टाब्लिस डेट ढ्याबले चाहिँ 2016 ह्यामालिका छ कि सोमो मेम्बरसँग चाहिँ युट्युब च्यानल खोलेन अठेयानो जुलन छ चिस ओरिजिनल च्यानल कभर यानो जुल गिग्स त सूर्यानो न उब्लिन सिं जुल वो यर न सिं जुल म सो आई थिंक उब्लिन सिं ख अहिले सुरुन छे इमर्ज ड्या छिसन हजुर अले के पासमे खकी छि कलेज फ्रेन्ड्स स्कुल फ्रेन्ड खकी कु कथा ख सबिरो जी चाहिँ खास गरे मचाबलिन चाहिँ पासपिङ ख चाइल्ड फ्रेन्ड्स गुचा मिटिङ पासपिङ अलिअलि वे खजस जिबी पहिला चाहिँ नाप छैन लिक पहिला अहिले लिपा उयो न म पहिला चाहिँ गुला बाजन थाहा हो अहिले पहिला चाहिँ गिटार थाहा नाप बाज थाना मिहाल्यो बन मिहा बच्चा अहिले सबिरो चाहिँ वे कथा मस्यो ल अहिले रोन्डाई त न खास रोन्डाई चाहिँ जिबिना गरेछु तर अफिसियली भिनाजु जिङ है जि मस्यो रोन्डाई चाहिँ दिदी पिन नाप्लान जमले जिन नाप्ला नाम बुले पिज्जा कुस्न क्यू छि ड्यामोटे दगा अतना नाप्ला ए तैले चाहिँ मसौनीले नाप्लाउनीले नापाउ युज लाउँछ ख ओसेन नि हो हजुर ओसेन नि हो अच्छी दिन का एकदमै क्लास बुले 4 खाला छ अब 3 4 10 वर्ष जुले हाले स्टुडेन्ट न खनि म गिटार चाहिँ रोन्डाई नापे सेनोको फर्स्ट डे चाहिँ इनिशियली चाहिँ रोन्डाई नए शौक सबिरो जित एसएलसी दे दुंगा वो खजी ओके उले चाहिँ साइड सबिरो रोन्डाई र मसिजिमा ख अबले ख उले चाहिँ बुपुमे आतगा छि इमर्ज जिन्छबु मे ओके न्यावा भाइ निको दुखे भाइ निको खे भाइ मे चापु जुल अलि न्यावा मे चाहिँ सुपु अवश्य न जिन्छ बोल ला प्ले जि सक्या जना छन को प्ले यकुशा भ्यूज दिया चंगु एका चंगु खेतला सुपुन मे सक्या एका चंगु दु छपु मे गुनु कथा मे कबिसा तन पिकना दिगु दु मैचा बोलिया मेख थपिया यकु चिज भिडियोज न सोया टिकटक छ यकु सोया यकु जि देशी विदेशी न्यावा जको मखु घर न्यावा विदेशी देख तक न थके भिडियोज त देखु दु अथे हे थौं कने थोचबु न मेगु नेवा मेखसा थे नुग थना छबु थोसबु वेक अप नेवा मेखसा टोटल खे बाइना याना जम्मा 11 वटा वेक अप छ मियारा दिदु बुझला मैचा आफे मिले बिसेले खलबलिया गणमति तेना मैचा थो विशेष लिरिक्स छिसय चयाति शब्द वेक अप उजल जिन चयाति मैचा गन्त्यो चाहिँ गन खास गन्त्यो चाहिँ खास छे ख अलि लिपा उया जुन छु बोयफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्ड हैमला म अहिले उहाँ चाहिँ अहिले आसे एकछिन सो नसिन नाप्ला उठेछु वनि मते नि तगा चाहिँ उता चाहिँ हेगा चाहिँ तैटो ओके हेगा तैटो छु इन्सिडेन्ट छु इन्स्पायर इन्सिडेन्ट चाहिँ मखु जे चाहिँ सोचेन चाहिँ लाइक लकडाउन यो समय चोइजुल अनि अहिले चाहिँ लकडाउन बोले चाहिँ जुइनी सर्कमस्टेन्स त चाहिँ बच्चा अप्ठ्यारो जी अहिले लिपा डेट हो न निम अहिले डेट वनले मिसाइ त चाहिँ 28 जी मलाई छ भन्दा अहिले द्याट्स वाइ चाहिँ अहिले मिजना चाहिँ 50 हेगा छु 28 चाहिँ चोइ यो कोला लिपा चाहिँ नाप्लाउजी तर सर्कमस्टेन्स चाहिँ अयुजी कि छ कि चाहिँ 28 जुनी सा इट्स नट सेफ थे यहाँबडी जुल एन्भाइरोमेन्ट न अहिले लिपा मिसा चाहिँ छ भने रहेगा बट मिजा चाहिँ आसे एकछिन नखिन नाप्लाउ मलाई गुली लिपा नाप्लाउ मलाई नखिन नाप्लाउ ठेसँग गुली 28 न रहेगा ओके माथि लकडाउन हजुर लकडाउन जिउ चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ चाहिँ डेटे कोरोना डेटे सोशल डिस्टेन्सिङ ओके सो अले आनो कोरोना सरे चाहिँ रहेको दर्दै जुल को कथा याक्न छ मनमा आउँछ परिवेश त कया चाहिँ हजुर अब चाहिँ उले लकडाउन बोले सोचेन नि जुनी चाहिँ लाइक 28 जु भन ध्यान दिका अलि मेरो निपु मेना छिसा चाहिँ हजुर हजुर सर बच्चा वेकना पनि नि सब सर थो मे मतलब नापा गो एक्सपेक्टेशन छ दया चाहिँ नि थो कथा यो भाइरल जल फिल्म सी भ्यूज नापाए चाहिँ मे छिसा पिक्नुले हे मे हालुले रेकर्डनुले चाहिँ थो मे थे भाइरल चाहिँ ठुली हिट नै राइथे अयु छु लाबान्से सोच दु मतलब खाना वाला जुल जिनी 5 मिनेट बिजिन अयु छु टु कि वा अनएक्सपेक्टेडली जुल के जुल अनएक्सपेक्टेड थे भाइरल जुल चाहिँ सोचे माया न हो न ख भाइरल
चले यगी चाहिँ हेरेर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु मलाई उनमा चाहिँ मिलियन भ्युज हेरेर भन्ने सोच मैंने ओके छा सर मतलब दुनी नेपाल भाषा यो कुन मेटा दु तर थु मसी थु मे भाइरल जुला छ कथा यो अवश्य न थो फ्लेवर थु के फरक दु अले सक्छिन मेहनत हार्ड वर्किङ ला टुके डुए जुला तर ऐसा न छ एनालाइसिस या मतलब फ हिसाबमा एनालाइसिस या मतलब थो कारमा चाहिँ थो एकदम चले जुल आइथे चाहिँ सुपर छ हामी लाग्छ छु पन्छ अलि क्याची न जुल एकदम क्याची न जुल मस्त त्यसमा त न मुटी बोल निसा जे ताइने मस्त त्यसमा ए मुटी मुटी ओ मेरो चाहिँ एकदम यकी जुनी ओके सो क्याची न जुल छौ जोली टाइप मेन जुल अनि भन्छ न्यू फ्लेभर राख्ने दाइन लाग्थ्यो मलाई जस्तै छिसा हालादिको जुल टुको मे नेनिबले गु तरिका हालादिले नि छौ गु परम्परागत वा नापा यो ट्रेडिसन नापा कथा मेम मजुठ फरक जुठे छ हालादिले छौ थैपटी मतलब थुजागु कथा या भोकलिङ या त थुजागु कथा गुम्ने हालिपटी टेक्निक या त इट्स वर्ड त युडु आयो त हामीले जिन चाहिँ अपोइना चाहिँ फल्सेटो चाहिँ बजा तयुडु मलाई फल्सेटो त अपोइना नेवा मेले चाहिँ हालिपटी जुन ढाँचा दै वो चाहिँ अपोइना आतको चाहिँ इस्टर्नै दु इस्टर्न क्लासिकल पाखे अथे दु मलाई अहिले जी चाहिँ पर्सनली एकदम जेरेमी जकर व लभ यो एकदम फ्यान एकदम यो अजित मलाई दे आर भेरी गुड अहिले लिपा जिउ चाहिँ मे त चाहिँ भन्छ इम्यु न लाइक इन्फ्लुएन्स डु त्यहाँमा मलाई अहिले जी चाहिँ वे खालीपट्टि म्युजिक चाहिँ नेवा इन्डस्ट्री म्युजिक इन्डस्ट्रीले चाहिँ छ्या मोडुले मलाई जी इनिसिएट या जी सुरु या जी उठाएर चाहिँ खास जिसँग खास यानो खाटो चाहिँ अनि विशेष न ठो ठुकना जस्तै सुनको नापा इन्स्पायर्ड जिया थुजागु कथा या गु मि हालेको गु तरिका ख वो विशेष सुना पा इन्स्पायर्ड जिया थुजागु कथा यो छिसा हाला दिउ क इन्टरनेशनल ब्यान्ड त या मको अथे थयपटी ओरिजिनलिटी ख ओरिजिनलिटी चाहिँ थये खते छ तर जस न्यू मे चाहिँ योको नियना चुनि वे जुल अले ए जुनी चाहिँ लाइक अनकन्सियसली न अथे जुल लाकी दगा चाहिँ चिन्ता यो खास कन्सियसली चाहिँ जे अथे या दगा चाहिँ यानो मखु बट अनकन्सियसली चाहिँ जु चाहिँ जिफु बिकज इमसन योको फल्सेटो त खेले या मला लिपा आलु पारा न जिउ जि वेस्टर्न जुल इमर्जु जति न मेडु आतको अपोइना चाहिँ दको लाइक वेस्टर्न पाखे तल्के जु ड्यामा ओके अमन जि छौ नि उठन क्वेशन नि ने साथ मतलब बैंड यु विषय त या बैंड यु पटी छौ नेको सो पासपे ख मतलब बराबर खत जिया चले जि छौ यो प्रश्न छिटन ने छिटजको बहु खत ते मे बिसन साथ बिया दिसा जि तर विशेष ना जि अमन जीव सबै जितन नि सट क्वेशन्स ओके इमर्ज बैंड चाहिँ बैंड प्ले अप टॉकेटिव है मतलब प्ले अप नो नाच्ने म फला नाच्ने म गफ याच्ने म केमे सुता questions for these two especially निवेश नीति सुगा हमेशा नहीं जी ला अच्छा होगा सभी रे था जी का ओके मतलब मतलब गफ नाच्ने म टॉकेटिव जानी चाहिँ छिए था ओके ये बुक मामा ढ्यामा गयो ले किसिम का हजुर म 5 मिनेट गफ याच नि दैने ओके प्र्याक्टिस चाहिँ सबु कथा टाइम म्यानेज या खर्च त नि हालिया नीति जस्तै आ थटाउन प्रोफेसन डु गुजला स्टडी डु गुजला वो पाएन प्र्याक्टिस ला अच्छा छ विभिन्न परफॉर्मेंस त जोया चाहिँ प्र्याक्टिस ला या मला चाहिँ टाइम डु कथा म्यानेज नाच्न दियो रेगुलर ज्या छ प्र्याक्टिस गु कथा चाहिँ प्र्याक्टिस आला भज ब्रेक थियो ज्या चौंदु केशु एग्जाम दु सो एग्जाम हैन एग्जाम दिनु पर्छ ब्रेक जुलका प्र्याक्टिस याइले परफॉर्म याइले न्याखेना उनीले ठ्याक्क टाइमै थिनि म चाहिँ सुखा स्वीकृति टाइम स्यान टाइम सेटिङ एक बजे जिउ फसा 12:30 थिनि तर ठाउँ चाहिँ हाना वेका थङ छगा मदिला विमिसु स्वीकृति वेका चाहिँ छम ब्यान्ड मेम्बरला जुएजला अले जिथन दुगु जुसाना छ प्रतिनिधित्व वेका चाहिँ यागु जुसाना वेका जिथन यनि अवश्य जुएजला दक्ले अब फन जिथो ब्यान्ड मेम्बर टॉकेटिव छ कथा जुला अले जोक नाच्ने म ख्याखी नाच्ने म सुखा रहँदै जिउ टिममेट दुक्ला अब टिकटक चलिन्छ टिकटक नक्तिला दिएको थिएछ सबै रे ह वे ह नि लाइक वो चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट को लागि एन्टरटेनमेन्ट टाइपले स्विच हैन सो नेसेसिटी ख थौ भने टिकटक चाहिँ टिकटक छौ चाहिँ माथे जाला छ प्रमोसन टाइप यो छौ चाहिँ प्रमोसन प्लेटफर्म न ख टिकटक चाहिँ एकदम पहिले तकले अब टिकटक भिडियो देखेमा चाहिँ वे पजला
भिडियो चाहिँ भिडियो चाहिँ रिसेन्टली ब्याने जिपेमा मध्ये यो खेल्न लाग्छ जिपेमा मध्ये चाहिँ दक्ले अब टिकटक भिडियो देखेमा दक्ले अब फलोवर्सहरुमा छ था जो पर्टिकुलर टिकटक चाहिँ म ब्यान यु ना चाहिँ खै खोला हो सो टिकटक ब्यान यु ना टिकटक अलग टिकटक रिसेन्टली खोला हो पर्सनल मेम्बर चाहिँ टिकटक चाहिँ मरु पर्सनली सुना टिकटक खोला दी मरु पर्सनली दु तर मरु रुमलाई जुङ दु छौ भिडियो ए वन त दु मै चाहिँ छौ जीटी में हजुर मतलब अब आखा पनि म बच्चा एजुकेशनल लेभल हिसाबमा म कि बच्चा पढाइले फोकस दिमा एकदम पढाइले ध्यान दिमा सुख उजामा स्वीकृति हो चाहिँ ओके भनिमानी ओके मतलब अब समय मोबाइलले बिताइमा मतलब प्र्याक्टिस टाइम ज्या चाहिँ फुल परफॉर्मेंस ज्या चाहिँ फुल टाइम ज्या चाहिँ फुल गफेले ज्या चाहिँ फुल मोबाइलले अब मोबाइल चलेना चाहिँ सुख पसले जुला पस युजको फोन युजला म कस्टमर दियो जुला वो चाहिँ छ अफिशियली जुला मतलब दैले फ्यान त्यसमा yana आया चाहिँ हैन दु दया चाहिँ थoi फ्यान त्यसमा yana आया चाहिँ स्पेशल फ्यान न दया चाहिँ उके मध्ये अले ताखो फोन खल्ला चाहिँ उजाउ सु दु जिसक चुना अयला म खेतमा गुनासो ख बच्चा तर वो बाहेक को कठै पटी छ माहौल ज्या चाहिँ ले स्पेशली फोन एउटा घण्टो अय मजु घण्टो यो टाइममा अयला मोबाइलले तपाईले अब गेम मिटिङ चाहिँ छिट्टी नै गेमले जिल्लामा हे ममता सबिरे खाने ओमन ख अमन ख जे अभ्यास म बच्चा पनि जलाई बे ग्रुप खाके मोबाइलले गेम चाहिँ म तो मखला फुटस्टल चाहिँ एको म बिसोम फुटस्टल चाहिँ ओके सो स्पोर्ट्स 12 प्लेयर न ख पुजन फुटबल वेको प्लेयर वन 12 सबै न 12 मितो क्रिकेट 12 मितो अले फुटबल ने गोलकीपर 12 मै अरु चाहिँ ट्याक्वान्डो ब्ल्याक बेल्ट खाने गर्नु ब्ल्याक बेल्ट न हा ब्ल्याक बेल्ट जुडो चाहिँ स्कुल लेभल है वाओ ताले त स्पोर्ट्समैनशिप न खप्या होला ताले त शायद मनु त सही खुशी में खुशी उनमसी मिलियन का मिलियन व्यूअर्स टु डू फैंस टु डू फॉलोअर्स टु डू सब्सक्राइबर्स टु डू तर शायद थो म्युजिक लन्च मा ताकि रिभिल जुल छम बालापी स्पोर्ट प्लेयर न खता फुटबल क्रिकेट लगायत में भी अन्य खेलेन एकदम बालापी स्पोर्ट्समैनशिप न खता वे कपी ओके सो वो आउटडोर गेम जुल मोबाइल गेम चाहिँ नर्मली सुना टेबल टेनिस जिस टेबल टेनिस मिता पहिला चाहिँ यो है गेम चाहिँ यो न टेबल टेनिस है मोबाइल गेम चाहिँ इभेन यो सबैले ओके आफू चाहिँ जब लास्ट वन जिपेमा जियामा मध्ये दक्ले अप फेसबुक फ्रेन्ड्स विकेट फेसबुक 5000 is 5000 चाहिँ म्याक्सिमम 5000 त होला वो चाहिँ अब एसएपी आमजु अले फ्यान्स त्यसन जस्तै एसएपी मा 5000 चाहिँ अपला आमजु ले पेन्डिङ दु अलमोस्ट 50 100 जना गोमिसु 5000 क्रस ल जु जुल ओजन जुल गोमिसु 5000 क्रस ल मेबी हाना अले वेटिङ न दु हाना वेटिङ चाहिँ एसएपी हामीले मजु 5000 चाहिँ म्याक्सिमम फन छ अले एक्सेप्ट मया रहे पिन दु मेरो अकाउन्ट खोल्या मैले सेकेन्ड अकाउन्ट स्टार्ट या सेकेन्ड अकाउन्ट चाहिँ मलाई तर फेसबुक अघि फेसबुक पेज चाहिँ छिस कन्भर्ट आइज राख्छ ओके सो निमेश 5000 प्लस पेज हुन्छ ल दाइले निमेश फ्यान्स त दु डायबिटिज न छिस खाना खाना सो वेको पिनले चाहिँ धेरै सब छिस खाना बलै नाच न छ परिवारै खवे कपि छ टिमले ख अले थथै पनि खवे कपि छ पछ नुगा खतन आइदिला ओके म्युजिक भिडियो इ विषयले ने उमैसा तुमसी viral जुइटुङ ल तुमसी टु बी भ्यूज टु डू म्युजिक भिडियो न खकने ला छ नेसेसिटी थे जुइटुङ ल गुको ठय प्रोसेस टु गना छ म्युजिक प्रोसेस टाइपले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ ला मरु आ त देखियो चाहिँ छ चाहिँ म्युजिक भिडियो गब्ले दाइनिङ चाहिँ दु अब चाहिँ प्रोसेस अखुन चाहिँ खास प्रोसेस जुइङ ख अहिले लकडाउन जुल मेरो टेक्निकल प्रब्लम्स त जुल ओके ना चाहिँ बिचे चाहिँ छिउ चाहिँ मजुल त्यहाँमा ल खास पहिला प्लान चाहिँ दुख न मेरो प्रोजेक्ट त यहाँ चलाउने चाहिँ पछाडि टाइम म्यानेज गर्न ठाउका छौँ हान बिचे बोर्ड्स एक्जाम छ जुल अहिले हान आफ्नो न्यू इयरको हान चाहिँ क्रिसमस ले चाहिँ हान प्रोग्राम्स त जुल उके लागि प्र्याक्टिस त हान टाइम छुट्यामा ल उके चाहिँ स्केड्युल भन्छ बिजी नजुल प्लस अहिले चाहिँ हान उखुने चाहिँ ख जुबले चाहिँ भिडियो न यहाँ मारिरहेका ख
khla ju kha ana daina na cha chini kha kha bilam na Yes, so I think we will think about it अहिले 50 को सिचुएसन आइना चाहिँ 50 विस्तार ज्या हुन्छ ल बल जिनी अफरलाई यो कुशा थुन मसी मिलियन का मिलियन भ्यूज टु भिडियो अपलोड चाहिँ यकै होडु यो कुशा हो यको होडु फो आछिसा सोपु मे छिसा 11 वटा छिसा मे हाला खेदायु नि अब चाहिँ कुनै म्युजिक भिडियो चाहिँ हजुर म देख्दैन छवे मोड त्यो चाहिँ आज यो आफै टिममै यहाँ नौजुला चाहिँ क्रू नै अडियो चाहिँ जी सोयो जुला अलि भिडियो सोइ पनि हामी मेपी बास पनि दु वे अनुसार जुजुला अलि भिडियो लागि चाहिँ आ चाहिँ लाको पाको चाहिँ यहाँ मको भन्छ बालके एउटाका दु छौ मलाई च्यालेन्जिङ ला अवश्य जुयो जुला लिरिकल भिडियो या 4 मिलियन भ्यूज छेन नुगला आ म्युजिक भिडियो ला अझ बस्याना क्रस या पनि दाइपटी होला टार्गेट ला त्यही मला वेकै लुक त सय यला दला आम ओल्ड टाइप लुक छ ब्ल्याक टाइप लुक थिएछ मतलब म्युजिक भिडियो देखेको छ मोडल ला जे जी जिग्ने चाहिँ न सर वे खा मोडल इज मोडल ताइले चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ जुङ्ला छ माइन्ड छ प्रिपरेसन चाहिँ टुङ्ला चाहिँ मोडल चाहिँ फटे फटे हैथे या चाहिँ के छ पटी डेफिनेटली त्यसको वेक अप छौ यङ छौ एनर्जेटिक अले छौ गुड लुकिङ खै खतम वेक अप छ ड्रेस अप लन्च के हरेक चीज छौ नेवा जिना छ न त या ठोकने या चेन्जेस त वया छौ दु वो चेन्जेस त लिछि छिना पनि मा टेक्निकल चेन्जेस त वया छौ दु छौ हरेक कठै चेन्जेस त वया छौ दु वो समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ भने मा अले वेक अप इन छ न वेक कठा याना छ न दिगु जुल म्युजिक भिडियो न वेक कठै प्याइ तिनी त बेस्ट बेसिस जी पाके वेक अप इन द जुएज ल लिसे मेनला तहलका मचे या ठुक जुल सो बच्चा आफो टिकटक के विषयले न जी बच्चा खलबले या संसार सकस्या ठुकु मे ख के टक या टिकटक देखा छ थगु मे थमेका टिकटक देखा कि म देखा छि थगु मे थमेका टिकटक रो 9 न चाहिँ डेकु दु नुगले खल्ला छु के मैचा डेकु मैचा डेकु भन्दैन मिलादी न त नापो खा जी खाना देगो छन देगो अहिले जिन देगो जी चाहिँ असिसमा दिदी नाम देगो छ अलि त सबिलो न देगो दुला के नाम या होगा अहिले आउनु न देगो दु डान्स स्टेप न हो अहिले चाहिँ टिकटक न चाहिँ देखा या तुमी जिमो मेला मेम छ देखले सिमसा चाहिँ सामोटेको हैन मलाई अवश्य डेफिनेटली नेपाल मन्डल टेलिभिजन से याचना दिपी सपिमे भाजु मेजुकी नेपाल मन्डल टेलिभिजन या म्युजिक लन्च प्याच याचना पनि वेक अप इन छ टिकटक देखा देखियो आइटा तासत खन्टालको जिम सब प्ले नाच न नेपाल भाषा या खेले न विभिन्न व्यक्तित्व पिन्छ ठुकी टिकटक देखु दु विभिन्न एक्टर एक्ट्रेस स्टेसन ठुकी टिकटक देखु दु गैर नेवा एक्टर एक्ट्रेस स्टेसन ठुकी टिकटक देखु दु इंटरनेशनल देखु दु वेक अप इन छ देखु दु आइटा भाषा नेपाल मन्डल टेलिभिजन या म्युजिक लन्च प्याच छ तो टिकटक या छौ भिडियोस त छिटा स्पेशल ठुकु छ कलेक्सन या लुका ठुकु टिकटक या भिडियोस वेक अप इन मिले ठुके नाच छिटा Gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, nari. Maicha win it mate ala, hata cha mala. Gonna win it in, nari. Gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, nari. Maicha win it mate ala, hata cha mala. Gonna win it in, nari. Gonna win it in. Gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, nari. Maicha win it mate ala, hata chai mala. Gonna win it in, nari. Gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, nari. Maicha win it mate ala, hata chai mala. Gonna win it in, nari. Gonna win it in, Gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, nari. Maicha win it mate ala, hata chai mala. Gonna win it in, nari. Gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, nari. Maicha win it mate ala, hata chai mala. Gonna win it in, nari. Gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, gonna win it in, nari. Maicha win it mate ala, hata chai mala. Gonna win it in, nari. Gonna win it in, Gonna win it in, Maicha win it mate ala, hata chai mala. Gonna win it in, nari.
gonna win it in gonna हजुर नेपालमण्डल टेलिभिजन या ज्याजो म्युजिक लन्च प्याड सुरक्षा दिगुदु ज्याजो या थोय निति जिगु भेन्यू पार्टनर सांग्रिला ब्लोरे होटल लेसे वार्डरोब पार्टनर जुजु वेयर्स अले साउन्ड पार्टनर नेशनल साउन्ड एन्ड लाइट सर्भिस इमर्स ब्यान्ड लिसी चिस खला लागि नाचना थुक्ने या जब त्यसको हे लोक हना जोबुटु ब्यान्ड अले वेक अप इनिगु मे ओ मैचा त्यसको हे लोक हना चोंगुदु वो बाहेक मेगुन यफु मे वेक अप इन्सा थना हाला दिगुदु या छुछु क्लिप्स न चिस थने अन द स्पॉट हाले जी अले वो बाहेक खे भए मिना वेक अप इसा नाचना दिगु जुल परफॉर्म नाइ नाचना दिगु जुल परफॉर्म थकने गुल्टको जुया चोंगुदु विशेष एनर्जी थकि विशेष मिने परफॉर्मेंस एनिथि विभिन्न अफर त विभिन्न होटल रेस्टुरेन्ट्स विभिन्न थासे त अफर गया छ दुटु बेजु या छ परफॉर्मेंस वाला अफर टाइ सेन पहिला सेन गीत चाहिँ यान्छ रेगुलर मखला ले टाइम टाइम चाहिँ गीत चाहिँ यान्छ न इभेन्ट खर्च इभेन्ट आज जस्तो चाहिँ इभेन्ट ये फोकस जी इभेन्ट त विशेष हामीले थाहा चाहिँ मखला जस्तै फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे याउनु के इभेन्ट त फोकस त्यो एक्जाम न याना न भइजा ब्रेक जुल एक्जाम याना न रेगुलर चाहिँ जुता चाहिँ पछि थाको चंदो देखि वो साना चाहिँ क्यान्सल या माल चंदो आज तो बैलेंस याना चाहिँ एजुकेशन थोड़ा थासे दु परफॉर्मेंस थोड़ा थासे दु अझन म्युजिक भिडियो देखाउने च्यालेन्जिङ थोड़ा थासे दु मिल्यो अरे पठाइबडी च्यालेन्जेस ला अवश्य भएको कविता दे दनी लाइक कांग्रेचुलेसन प्लस बेस्ट विशेस अवश्य न सक्ष माया छिगु छि सक्ष नीति दे किछ बिनी नीति पास बिनी नीति थो माया मतिना हामीले न दया छ नि फिडब्याक के विषयले पछि दन्ने मास्टर होला नेवाटे सन थुन्ने त त्यसको हे एकला गरे नेवाटे छि पाखेन विभिन्न फिडब्याक तो जी मा बाला बाला टाइट युट्युब कमेन्ट हो जी मा टिकटक पे कमेन्ट हो जी मा पर्सनली मा छ बाल जी मा उजा पठाइ फिडब्याक छि पाखे नि छि मेनला लिरिक्स न छिज ल भोकल न छिज ल मेनेना छोला मन त्यसक खनिउ ए भोकल थ्यु टाइट सफ्ट फिट टाइट द प्ले अफ होला विशेष न छि तयरा छ पठाइ फोकस ले इज ल सो फिडब्याक गइ पठाइ होला भोकल या त कया मे या त कया लिरिकल म्युजिक भिडियो त गइ पति इज फिडब्याक फिडब्याक चाहिँ एकदम बाला मलाई मेन फिडब्याक चाहिँ नेवाते सनाजी बालावे कठम काइ दिला मलाई अहिले जुन सुना चाहिँ नेवा भए मलाई मठु उमसन जिजा बाला मलाई मठु सानो भाइब चाहिँ बाला दादा लाइक डेस्पासितो फिल होला दादा अथे कथै चाहिँ वोडु मलाई पिने लाइक इन्टरनेशनली न जुन जी those who are abroad mana umsana ekdam balaga kami to so I think it's very nice and ekdam positive feedbacks negative feedback चाहिँ पास कम मरु तर म्युजिक भिडियो डिमान्ड चाहिँ वइज हुन्छ एकदम मलाई वी आर वेटिङ ढाइटे होला कभर म्युजिक भिडियो यो को देङ ल छिउ म्युजिक भिडियो सेम हो परिश्रमको फल मिठो हुन्छ मलाई पक्का प्याज लाग्छ यस अले अच्छी त न पर्सनली उजाउ कथै फिडब्याक त सु व्यक्ति नाप्लना सु फ्यान्स देस फ्यान्स त ला यो फिडब्याक बित दिया छ नि वन रिप्लाई बि म खो बि जितने नि मखला दोस्ते बि फाइ मखने सयौं हजारौं नाप्ला बि पसले वइ जों टाइम हैन अब छैन नजिक दाइसु नाप्ला बि कुरा आतको चिमो चिन्याम छ चाहिँ फ्यान्सतिर चाहिँ नाप्ला बि हैन ओके नाप्ला त पसले न्यावे रा हो म के बि त नाप्ला त हो बिन दुगा पसले वइ फ्यान्स बि वइ पसले वइ नाप्ला मिजन त न मिस्टन फ्यान्स त चाहिँ लेभल उले दुगा ओके है सो इन्सिडेन्ट वेगेटा नि है सो इन्सिडेन्ट त हे सो फ्यान्स त वो छिट पि त नाप्ला त एकदम पिया छौ स्पेशल गिफ्ट थियो हो जब पटे इन्सिडेन्ट त भया छ नि विशेष फ्यान यो चाहिँ मरु गिफ्ट यो चाहिँ मरु अलि आफ्नो खाले ओके छगा चाहिँ उखनो अंकित नाको रेकर्डिङ चाहिँ फोन वाला अलि फोन वाला उठाएन फोन अलि छुन खै मलाछु अलि हान वे नम्बरमा फोन वाला अलि स्पिकर यति ढालेछ जु पासना जु चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट ज्यान्छ न उयो मेले अलि मिजोमा सम्म चाहिँ फोन यानहरुले पुरा जी चाहिँ एकदम ठुलो फ्यान अनि अफिसियल चाहिँ जस नेपाली ताल अलि रिपा चाहिँ जस वो चाहिँ जिपिनीमा लिपा न्यू ज्याया यालो मले उले चाहिँ लाइक लिटरली वाज ल ले छगा चाहिँ सिभिल मले चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड हाफ एन आवर जतिलाई भित्र फोटो क्याप्चर लाइन्छ मिस्टर ओके अपले चाहिँ वो चाहिँ एकदमै प्राउड मोमेन्ट का थियो अनएक्सपेक्टेड जी चाहिँ अनएक्सपेक्टेड चाहिँ म हैन फोटो क्याप्चर दिमला आका
फोटो क्या था हाफ एन आवर राइट में क्या मतलब अलमोस्ट दपछि त जो पनि अलमोस्ट 90% दपछि अफिसियल फोटो आएर फैन जेन्ट्स अब दुकै लेटेस्ट फोटो लेडिज Okay, Tuna sir, some incident that they asked me feedback to cheater personally we asked me for ketala because of vocalist la like videos tana lyrical videos ko bako mego book cover song na chipti lo we asked always no katha she will definitely fan you kusha focus always la just a band katha perform ya unile wa when me piano ga some band yo member da yo katha la success serious la o kana cheater na व्यक्तिगत personally cheater za katha yo some fan incident जो wa some feedback ayo Because the past number Yanzer Mahla, me Alzano Vile, program, Alzano Vile, some Miss also, and Junan and Mahla, the Taya, you pass in a Tala, Taichono, Timro by Pre Alton Dala, Jilla Jillas or all. At the moment, Napana Judungalo, one Napa. Okay. So phone number so number मांगे आओ you gift वो you पति ये incident perform ले ID से मांगे होते हैं ID से मांगे होते हैं phone number से बचत ठाकुर number B से मौजूद Okay. So you know just the Facebook friend that they are fan they actually ladies about the jail support. Ladies about. Yes, I'm going to back and then some personal incidents the memorable listening feedback will put personal Asko mozu ju ben join jo abasko morning tha time ju ta एक वर्ष दिन जुल के अगस्तको दिन मोजु परफॉर्म याउनीले मतलब खला हो यो टिछु इन्सिडेन्ट आप बिस्तारै गयो उनीहरुले अठेना साइड हेछ मतलब व्याज बसा नयाँ मागा ओके त्यो मध्ये एक विश्वमा म्यारिड छिजको म्यारिड ख हजुर ओके सो चुनो पर्सनल एस नि नि उजाको खया खेतला म्यारिड जिसाते पचा जुन म्यारिड ख जेसी डाटे तर अझै फ्यान त्यसो भया उजाको कथा यसो इन्सिडेन्ट जु वा पर्सनली ए छु कथा फिडब्याक दियो ए दु फ्यान्स त चाहिँ 90% चाहिँ मिजाउँदै फमस्दै मतलब गिटारिस्ट जुल अले फोन या नहुनु त छ मनिमा ग्रेट फ्यान नाप्ला ओपिन दु पस्ले भया फोटो जगा काट सानो ओपिन दु ओके पस्ले भया चाहिँ अनि गिटार सिङ गिटार चाहिँ यक्को दु छिनमा ला अलि इन्स्पायर जु Okay, definitely wake up in listen. Ego sangat kalau boleh yang nasi nak tahu insiden na wake up bisa kena cuma. Kalau ayat rasa kita kalau wake up ini gu meku caku main ni wake up bisa halat itu jinak sana tanya. Macam tu gu mek hat sekarang he mungkin he kat sungguh tu ikut siapa siapa sungguh jela. Obak tahu kene ale nuga tu sopu Nepal bahasa ni wake up bisa halat itu pasal kira he mana wake up bisa halat itu. Ayat banyak aku cisa wake up ya wake up bisa halat itu gu Nepal bahasa ya meku ni pun mek cukup yani. Baca-baca aku tu clips change kan dia sana.
गलेन छ जिगु तुमग सेन छ छ छ छ जिगु तुमग सेन छ जिगु तुम गलेन छ छ छ छ जिगु तुम गलेन छ Yes, definitely. Wow, तस्का है नहीं तो सोमु तो मईचा खाओ ठे है तुगु ने या फ्लेवर ना हुए कथा है तस्का है बाला अले अवश्य ना किया ना views तो हुए कथा increase हुआ चंगुदु YouTube है चिसा स्वयादी फई music video इन दिना process हुआ चंगु अवश्य ना हुए कटिंग सा चिता किया दिए नुकला अले खेराये मेरा हुए कटिंग साला दी गुदु किया ना सु बच्चा चिसा बनिए ने कोई सुई तो YouTube channel ना तैयार दिला बच्चा को किया ना information क्या जिन्हें आते कथा जो YouTube channel खा ओके तो मईचा में टेस्ट subscriber the main increase a lot I think jinya na tayo ko my channel subscriber almost 1700 अब मैले चाहिँ अहिले इन्क्रिज भए चाहिँ होइन 40 प्लस 40 point something होते साथै सब्सक्राइबर सबैमा बाटो परेछ ल वो मे खाए तामाली ओके डेफिनेटली तो मे नयाँ ना तुमसे परेछ बुझला छौ कन्टेन्टको प्रश्न चित यहाँ नि सबको अर्निङ थौकने फो टेक्नोलोजी या जमाना ख अले नापा जिना जना तया नापा यो ई ख उले छो सीडी पाखे छो पठाइ अर्निङ जुइबु ख सीडी पिकाइ अले सीडी मिया के अर्निङ जुइबु ख त थौकने सीडी जमाना मरे दुला YouTube पाखे जिस कमाइ मसिन मिलियन्स का मिलियन भ्यूज त दु YouTube पाखे टिकटक पाखे अर्निङ जुइबु YouTube चाहिँ यहाँ जुडु अर्निङ चाहिँ यस टिकटक चाहिँ पासको मजुनी लाइक टिकटक अर्निङ जुदा नलेज चाहिँ मन्डला टिकटक यो चाहिँ YouTube चाहिँ अर्निङ चाहिँ ज्या चौंडु त्यहाँ अन्तिमै छौ सरी न छौ मेमोरेबल मोमेन्ट यानी जी जना त कथा छौ न्याइको सँग मेमोरेबल मोमेन्ट न छिगु जुगु दु थमे त कया हे छित त मे छिगु नि त्यहाँ रेकमेन्ड वाला टाइप न जिसा जेनो दु पछा के इन्सिडेन्ट करा दिला छ पिने चौक छम्ने पास हुन्छ जिन ब्यान त हले छु होला ब्यान तो इमर्ज ब्यान जो 10 ब्यान हो 10औं ब्यान जुन नौवटा पहिला फलाउँदु आर्सन चाहिँ त इमर्ज हुन्छ ल अले लिंक छ हो छ अले छबु थै थै न मे यामा का छिमसा न्यामा मेन यामा ला पर याम त्यो दुनी पर तर म न्या सुनान लिंक छ हो अले मै चाहिँ मै लिंक छ हो थै मे आलो मसु 지금 치다에 냐 튀어오지 나. 그래서 아까 내가 오케이 그러나 저 무슨 인시덴트 लाइक वेस सो प्राउड गभर्नमेन्ट न खदा छाडा छ वेलकम छ दुको मार्केट र इप्री चीज थके नै छ परफॉर्मेंस सेभले जस्तै द स्टेज परफॉर्मेंस सेभले विभिन्न इभेन्ट परफॉर्मेंस सेभले सो रिक्वेस्ट वया छ नि अले विशेषण नेपाल भाषा या मेया लागि रिक्वेस्ट हो के म नेवा चाहिँ कमेगा नेपाली में हो इंग्लिश में अपो रिक्वेस्ट वेबले चाहिँ जस्तै त मै चाहिँ लागि स्पेशल रिक्वेस्ट ला अवश्य मै चाहिँ नि कसोका हालिमाली once more ला तो मे लागि बुये जले मेउ न नेपाल भाषी मे ख गुन मन त्यसमा के फिडब्याक ब्याच छ यो का छ मेगु मे त के ये का ला जो भ्यूज त न भा ला युट्युब में almost 3-4 लाख होला हो न 4 लाख निपु मे के 4 लाख दु 1 लाख 110 Nuga के बोली 190 plus Okay, congratulations plus best wishes azana music video ini plus definitely azana फसियाना challenging फसियाना बामाला मे पिक नयाँ फेमा के लागि युको जु पाखेन सायद सम्पूर्ण नेपालमण्डल टेलिभिजन पाखेन युको बेस्ट विशेष छ त दिया छ न अथल पचाको मेकअप छाला दिगु खे भाइ मे पचाकला दुई लाइन थना चिस छ
रोकिदेऊ बसिदेऊ तिमी तर भन्छ एकैछिनै त हो नि रमाउन देऊ मलाई सम्झिन देऊ उनीलाई यही हाँसीकाबाट आयो कसरी मनमा समायो तिम्रो कसम केही थाहै भएन शीतल हावा चले जस्तो थोरै थोरै लागे जस्तो के भएको केही थाहै भएन Welcome back. Hakna saka music launch pad chise achna di guzla ale wake up ni gutu miena chise thana live na yana suna music launch pad to be a wardrobe partner to Zube's sound partner National Sound and Light Service ale venue partner specially thoyo episode ni ti Sanglila Blue Ray Hotel ale regular venue partner Japu Samas la chula ron sir sudu future ya plan nasa kai the mela azuna halanguni gula baki hedani dekauni gu hedani music video dekauni deni plus na azuna future daily moment me dungka gu phaton yauni dai piso plan तो मैं चाहिँ एकदम बाला नुमे देख्दै चाहिँ चित्र एकदमै च्यालेन्जिङ जुइगा नुमेला बामलाको देखि मजिलो वो चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ जुइगा ओरिजिनल खे फोकस हुई मेन ओरिजिनल फोकस हुई Tukia ta cover no maybe sala jinjana jate chisa hala dila mushi viral jula tukia ta o mai chai ta o bocha tai the wa ke cover na wa tukia ta so reply bi ko thaya you know wa ya chu chisa jana jana sab ge feel ji matlab thame hala ti me tukia ta chai maybe so the cover na hala juta reply bi ala tai so khushi ji la wa ji ko me fra ka linja tai ne chele ke jo so it's very positive it's very positive response है कि थयोपट्टि लाइक रेस्पोन्स इमेन्स रेस्पोन्सको सपोर्ट वेरहेको चाहिँ दिसँग चाहिँ सोचे मैन मलाई इनिसियली अलि चाहिँ लाइक विभिन्न कथामा मलाई इभन नेपाली भाषा ट्रान्सलेट गर्न नप मेवडु वन नेवा नेवा मनुमको कि मेवे कास्की ड्यामा अलि वन लाइक नेपाली भर्जनै निकालेर छु वो मे त ट्रान्सलेट गर्न देयर इज अ लट अफ हार्ड वर्क इन दैट थिङ सो जिता चाहिँ मलाई एकदम वो ट्रान्सलेट या त वो गन सुसु स्ट्रगल या त जी वो मनु वो छौ जुल अलि लिपा डान्स कभर्स मोमो जस्तै फेबिबले न म्याकी जुल अघि पाखा चाहिँ डीजे न देबु यको ढुका रिमिक्स भर्सन का ठाउँमा चले नि ब्याबी भोजे पार्टी बोले डीजे आइले छुप्ति वो मे डीजे बाबाला पनि डीजे न ए देको त डीजे मिक्स एकदम बालो यको दु 5-6 जना दु यकै दु 10-12 जना त हामीले ओके सो चाहिएको छ ब्या या उनी ब्लेन बाजा ब्यान्ड बाजा खाना आयो ब्लेन उम्मै चाहिएको फुल ड्याङ 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 खाना आयो भिडियो गीत सकले झमेजा त्यहाँ उयो न चिज खाना आयो न तपाईको पनि पपुलारिटी तपाईको पनि सक्सेस डेफिनेटली टु गेट यु हार्ड वर्किङ डेडिकेसन छुङछुङ पचा लक ला द क्वेशन डुबेज ला अले बेस्ट विशेष तकले अन्तिमै अरवन सर सयाचना दिपिनु लागि अझै नेवा समुदाय लागि देखा था नेवा फ्यान टे लागि सम्पूर्ण सक्सिन लागि छु पाखे छु सजेशन्स वा छु पाखे अन्तिमै छु जो नेपाल भाषामा त यो थरे यका छु माला मला सपोर्ट यानी बिमारी छित नेवा मे ओपिनियन म हुन्छ यो थे यो पनि यो गुसा चाहिँ जिसा अझ मेरो थरे बालो नेवा मे त पिका न मनदै अले यो गुसा चाहिँ जित कन्फिडेन्ट देगा सो हौसला ओके सर अमन जी पाखे मतलब अन्तिमै सोयाचना दिप्ने लागि फ्यान्स डे लागि सक्सिन लागि छिडाको छौ छु मेसेज छ म चाहिँ हिजो अभ्यास सोचेर सुनाएन म यहाँ नि मलाई अभ्यासको एका विभूति दगस्त धन्यवाद चाहिँ दुसी धन्यवाद हेर्नु त्यतै खा अपन एका दिएको मेरो मेरो तिमीसँग देखे हार्डी फोटो दगस्त तय मलाई अब मेरो त नै एका कि सपोर्ट मार्ग याद जान्दै दोस्तै भएका माया मतिला हामीले नाच्न सबै सच्ची पाखे छु सोयाचना दिप्ने फ्यान्स डे लागि सक्सिन लागि यहाँ में जुसा मंगला नेपाली जुसा नेपाल भाषा जुसा जस इंग्लिश जुसा उधर रेस्पेक्ट चाहिँ छौ बिमा छ यहाँ जनरल म्युजिक चाहिँ रेस्पेक्ट चाहिँ आमा लाइक
चले जुबिन चाहिँ मखी चले लाइक चले मोलसानो गुङ्गुमे चाहिँ एकदम बाँदै छौँ जिनिस अहिले उहाँ चाहिँ लाइक अडियन्स त जग्गा पोस्ट मरुड ह्यामा मलाई अडियन्स नाप लाइक अहिले अक्षय जुबले चाहिँ रिच मरुड ह्यामा सपोर्ट चाहिँ छौमा अहिले बाबालाई मे त्यो क्वालिटी द चिज सिके बाला हजुर कठै चिज सपोर्ट या नाउन बाला नेपाल भाषा जको एकदम लाइक कमर्शियल मे त जको चलिरहेको छ उनीहरु लाइक सेव खस एनालाइज यो खस so there are more deserving artists ma यो कोही दुनी छ even band सिकेन लाइक बाबा लापि band don't do but they are still underground here अथि ज्यासो so I guess इन्डन सपोर्ट या मामला चीजको चलिदिम म कि लाइक we should grow as an industry थिएछ we initiated a new thing मला पचा न्यू जेनर थिङ हैन लाइक त्यसमा म मेबसँग अयोपति जेनर चाहिँ ट्राई या माथि छ जिउ चाहिँ मेनली इन्डी बेस्ड ब्यान्ड जुल इन्डी म्युजिक जुल खास टाइप खस अलिअलि लाइक इन्डी जग्गा मखु लाइक इडिएम आरएनबी त लाइक नोपरि पप मे त जुल अयो न लाइक नेवा म्युजिक इन्डस्ट्रीले चाहिँ अझ वे माथि जो जित चाहिँ लाइक छौ जिउ ट्रेडिसनली लाइक कल्चरल मेटला जुए जुल उके त कन्टिन्युटीलाई बिएमा बट वी शुड लाइक अझै हुन्छ नि मोडर्नाइजेसन अलि अझै कमर्सियलाइजेसन कमर्शियली वनी माथि हजुर विशेष न यङ केटा छ ल्याउ जस्तै नेवा क्षेत्री पियो अगु कठया त मैचा तुम कठया गीत नला त सब नेवामे खतम विशेष न यङ केस नेक्स्ट जेनेरेसन न थित ये कला विशेष ना छौ प्ला नेपाल भाषा मेता ठुकने यङ जेनेरेसन मुन्यना छौ टाइममे ठुकी छौ कठया माइलस्टोन वा छौ कठया नु सिस्टम ढाला वे क्रिएट ना बिको जला ओके यङ केस मतलब ठु भाषा या त डेभलप नाइन के नीति तुझाउ नेपाल भाषा मे बेकाइ के नीति अझन तुझाउ कठया छ भाइरल जी कठया बच्चा यो कठया देखि नीति छु टिप्स वा छु सजेशन्स फर्स्ट अफ अल चाहिँ भाइरल जुइ त चाहिँ मे डेका चाहिँ आई थिंक द सङ विल नट बी गुड ला फर्स्ट अफ अल चाहिँ लाइक थयो हार्ड वर्क अब डेडिकेसन चाहिँ के त इनपुट डेका तेमा ल अहिले लाइक अभियसली अडियन्समा छु एकिरहेका चाहिँ अब एनालाइजेसन ला होला अभियसली डेमा इफ यु वान्ट टु गो कमर्शियली तर फर्स्ट अफ अल चाहिँ मे भाइरल जिउ खकी मखो सिकेन लाइक मे चाहिँ बाल्यामाला लिरिक्स बाल्यामाला वो छु पोर्ट्रे या त सौख मलाई प्लस आ चाहिँ यहाँ म्युजिक चाहिँ क्वालिटी चाहिँ एकदम बाल्यामा छ ओके क्वालिटीले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ जुन नाच ट्याठे कि रिजल्ट छु भई वो सुयो सुयान हजुर ची बेस्ट गेना बि हजुर सब भोकली हिसाब सब छ चाहिँ अलि कन्सिस्टेन्टली मला कन्टिन्यू चाहिँ बिमाथि रह्यो ओके थ्याङ्क यू सो मच नेपालमण्डल टेलिभिजन ज्याजो म्युजिक लन्च प्याड छ थोङखला बला यानाको जुला इमर्ज लिसी अले खेतलाको वेकअप इनको छ ब्यान्ड ख तर एसाना वेकअप इन छ ठिकै त इमर्ज याजको थ्यागु न वेकअप इज प्रिफर्ड ना दिला सो आई लाइक टु से इमर्ज ले सम्पर्क या मेम्बर इमर्ज या मेम्बर इन त यो कोइको सुबा बिया छ न उजन साक्य अले लिसे रोहन साक्य सबीर मुनि तुलाधर अमन वज्राचार्य अले स्वीकृति सिंह वेकअपी सम्पूर्ण उस इमर्ज या मेम्बर त ख वेकअपी त सुबाबी अले नेशनली इन्टरनेशनली वेकअपी वनिला वनिया तुमला बाहेक न अझ न वनि फेमा मेन फेम सक्सेस अझ न बालको देमा रिपटी तो सो बेस्ट विशेष वेकअपी द भ्यू से अले नेपालमण्डल टेलिभिजन स्याचना देवी चितना सुबाबी आछना जिगो वाडो पार्टनर जुजुवेस अले थोय निति स्पेशली भेन्यू पार्टनर सांग्रिला ब्लू रे होटल रेगुलर भेन्यू पार्टनर जप समाज अले साउन्ड पार्टनर नेशनल साउन्ड एन्ड लाइट सर्भिस यातना दुलगला सुबाबी से जियन सकिन अझ पनि हाक्न नाप्ला सुबाबी